Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ubak Kotbor Wajri, Assistant Secretary Keseng HSPDP Mauthar Rashan Constituency. Walaupun pa berjinglai ajing kershan ubak Syakliar Wajri, ya ke NPP bantau sorkar. Kadai nak benta beunla banwanra ya ki development ki prepare hapo constituency baru beunla banyaram. Nak benta ki jingran kam ki buun jong upat ba. Shushu loong ubak Syakliar haba ulej man aya ke jingkershan ya ke NPP. Bantau sorkar ulej ru haringkat ki nongrem ki baskem jong ke parti banyada ya keri bekejai benriau. Om kombalami ki jingkren bau de unong de ya keri. Ubak Kotbor ulakar paru ki nong song Mauthar Rashan man sya yo ba Syakliar bo undon hak sorkar matkin se pe ayu ni ke sorkar ke trei bat lada ka bakla na ke ke ba paj ba ki sngo persya ya ke jing trei kam jongka na ka liang UMLA bat ke parti ki kloi ben weng ya ke jingkershan na ke sorkar ula ongru bo kerman bagani ke sorkar ke batmai kan de ke sorkar ke batrei bah na ke benta ke jella borok ke wei kumuway na ki nong yalam beret po ka parti sa SPDP ha Mauthar Rashan constituency ngadon ni ka Khubor ban pensngau Syapi ki nong karsan jaka parti sa SPDP bat iki bom karsan ru ki ba po jaka Mauthar Rashan constituency ke jungi hadin ke jing kiwen na ka benta ka jing ai jing karsan jaka parti sa SPDP bat UMLA jongka ya ka sorkar bala lam khamat daka parti NPP ngadon ni ka Khubor Syapi bab himde ban sutho bakla halor kani namar kadon ki sutho bakla nakaliang ki nongkarsan jongka parti SPDP ban ong ba ubak Syakliar UMLA ubangila pencop ulami no anaka parti SPDP ban penyesok siaka parti NPP kata kalong ka babakala hendrai ne kaliang UMLA jungi ulai ban karsyane ke sorkar na kabenta bawanla ban wanra yaki development ki prepare hapo juga constituency baru bawanla ban yarap na kabenta ki jingdan kam ki babon jong upai ba hapo juga constituency kata ketika nongrem ba UMLA jungi usiam mekarai ban ai jingkarsan ya kani ke sorkar kabatmai badru aga Kotbor UMLA jungi haba ulej ban ai jingkarsan ya ke sorkar ulej ru harengkat ki nongrem ki baskan jangka parti ban yada ya kari bar ke chat benriu kanumlong kombalami ki jingkran ba udai unong di ya kari kataru kalong ka ai ka babakala te halor kini ki na karpat ya kinong snong be baro joka constituency bangem de ban sutho bakala sya yo MLA jungi ba undon ka sorkar bat ngin se pe ayu kene ka sorkar ka trei kale balada ka bakala na ka ai ba ki pat ba ki so persya ya ke jitri kam jongka tena ke liang UMLA ba ka parti ni kloi ban weng ya ke jingkarsan ndrai ni kerman bakani ke sorkar ka batmai kan de ke sorkar kan ban ka ban trei bah ban wanra ya ki jingmentoi na ka benta ka jala brokoi baru bakan yeng ban yada ya ki jinge leni ki ain ki bakhala ladaka sorkar kemi na Delhi ka persyang ban snai ki ain ki ban long persya ia kari bar ka chat benriu ka jungi kane ka Khubor ka bangakwa ban ICP ki nong snong bi baro jong ka Mauthar Rashan constituency